Garoqdan tamak sessiz bo'ladi. Garoqdan surat qilsam bo'ladi. Ne qilsa? Surat. Suratlarni qo'ydirsa bo'ladi. Erkakdan o'sar. Garoq jashi bo'ladi. Jashi. Garoqda ichida tamaklar bor. Tamaklar bor? Garoqning ichida ko'p bo'ladi, dag'i. Tamakning ichida tam bo'ladi. Tamakqa qo'shganda dami chiqadi. Al qanday? Qattiq bo'ladi. Pishganda? Yumshoq bo'ladi. Qanday bo'ladi al? Qanday bo'ladi al? Qanday bo'ladi? Kichine. Azamasinglar. To'g'aloq, kichine bo'ladi. Shuni bilmay qolding arba. To'g'aloq, jana kichinekey bo'ladi. Men yerda o'sam. Savizda desinlar bo'yim kuchli bo'lasizlar. Cho'moyasizlar. Saviz. Salat. Salat qilib yesa bo'ladi. Saviz. Saviz yerda o'sam. Жерден астын. Ko'rinbochi bo'ladi. Ko'rinbochi bo'ladi. Savizni qaysi tamoqqa ko'p qo'shadi? Oshqa qo'shadi. Savizni archib olib jeyversa bo'ladi. Savizni archib olib jesa bo'ladi. Bo'ladi. Al ayavay ne bo'ladi? Damdu, ha. Savizning tuslari qanday bo'ladi? Qizil, sari bo'ladi. Qizil, sari bo'ladi. Aning chachi bormi? Qayoq ko'rsatchi chachini? Ismi Jashbotar artisa ko'zdan jasharar. To'g'ri. Savizning tusi oq, sari. Fiolet bo'ladi. Al achib olganmen tamoqqa qo'shsa damdu bo'ladi. Piyaz qizga o'xshab, aning nesi ko'p? Kiyimi ko'p. Aqa o'xshashda qaysi yemi bor? Kapustada da kiyimi bor, ha? Piyozni archib qo'ysa, uydagi bütün nelerni yo'q qiladi? Ana gripp bo'lib o'rib qolganinglarda piyozni ne qilasizlar? Al bizning ichimizdagi mikroblarning bardığını urib, ilatib quvib chiqadi ekan. Yaxshi. Men onamning daraxtda o'sib, olmaning tuslari bor, qizil, sari, yashil. Men otdan tatdim. Olmaning jigachi bor, yansuga. Foydali. Almadan neler jasa bo'ladi? Var, qiyam, kompot. Ananani qishqam ne qiladi? Ne qilsa? Uyqu jasa bo'ladi, ha? Saqlab qo'yib. Qishqa saqlab qo'ydi. Alma jegansinglar-ku? Alma damduдағы, ачудағы болады, ha? Aning ichida ham nesi bor? Urug'i bo'ladi, ha? Qurtuдағы bo'ladi. To'g'ri aytadi Rustam. Qurtuдағы bo'lishi mumkin ekan almaning ichida, ha? Biz o'ylab olganmen almaning ichida doim qurt bo'ladi ekan, ha? Alma ham nima uchun almaga qurt tushadi deysizlar? Damdu almaga qana qurt tushadi ekan. Achu almaga qurt tushmaydi ekan bular. Молодец. Ananani ko'p yesak ne bo'ladi? Foydali da bo'ladi. Yo'q, vitamin bo'ladi da. Almurut yumuşak, canat damdu. Voy azamat. Almurut şirin. Voy, молодец. Almuruttu desenger bay boloslar. Vitaminga boy bo'lasizlar, ha? Almuruttu desenger dam bo'ladi. Almurut adamga foydali. Al. Al. Qayerda o'sadi? Daraxtda o'sadi. Daraxtda o'sadi. Almurutning boshi kichkina, Betleri katta. betlari cho'ng bo'ladi, ha? Almurutda qanday? Tusini aytib qo'ychi Ibrohim, tuslari qanday bo'ladi? Lampochka. Voy, молодец, qo'l chap qo'yasiz. Almurut lampochkaga o'xshash deydi, to'g'ri. Almurutni tuslarini aytib qo'ychi Ibrohim, qanday tusda bo'ladi? Qizil, sari, ana yashil tusda ham bo'ladi, ha? Azamatsin. Almurut mama demiş. Voy, молодец, azamatsin. Almurut jegansinglar-ku? Men yerda o'sam, meni desinler foydali bo'ladi. Meni har bir salatga qo'shadi. Tamakka foydali, odamlarga foydali. Barliq nima demişlerden suv. Qo'l chap qo'yasiz. Ani tusi? Ani tusi qanday bo'ladi? Tusi? Filet uy. Formasi-chi, formasi? Uzun. Siri uzun bo'ladi. Aning ichida nelar bor? Vitaminler var. Yo'q, mayda nelar bo'ladi? Urug'lari bo'ladi. Sen jegansingmi? Ova. Üzümün. Üzümün damdu var. Üzümün içinde darap. Üzümün içinde mayda danetler var. Üzüm sarı, kırmızı, kızıl var. Üzüm darakta ösöt. Üzüm faydalı, davuldu. Üzüm bömegemiş. Жүзімді қайқа сақтап қояды? Kışka.
Балдар менде бир маалымат бар да, кышында аябай катып кирип болуп жүрүп, жөтөлө бересиңерби? Ошондо коон менен жүзүмдү жесе жөтөлүп калып калат экен. Демек жүзүмдүн пайдасы абдан жок. Жүзүм витаминге байбы? Жүзүм жегенсиңерби? Азаматсыңар. Жүгөрүмүн да? Мака суда пышат. Сууга салса, отко салса бышат, а? Мака жерде өсөт. Жерде өсөт. Маканын уругу бар. Мака катып калганда, Мака катканда койлор. тооктор жейт, а? Маканын бою узун болобу? Чоң. Мака чоң. Узун болот. Маканын түсү кандай болот? Сары. Сары, анан майда болот, а? Макада мына жүгөрүдө витамин барбы балдар? Бар, а витамин. Витамин бар, аны көбүрөөк жеш керек. Тамакка кошсо дагы болот экен балдар. А? Жегенсиңерби? Кандайын жегенсиңер? Отко бышканынбы, чокко бышканынбы? Сууга, сенчи? Сен отко бышкан эмессиңерби? Макул. Мен помидормун. Помидор ширин. Даамдуу болот, ширин эмес. Мен кызыл түстөмүн. Помидор жерде өсөт. Помидордон салат десе болот. Помидор табакка кошот. Жерде өсөт. Азыр кайталап койдум. Орунсуз кайталап калды. Помидордон сок кылса, Болот. эмне болот? Адам баласында эмнеси көбөйөт ичсе? Каны коет. Каны көбөйөт. Дагы помидорду тиштегенде Суу чачырайт. суу чачырайт. Помидорду соленый кылса болобу? Болбойбу? Болот. Быша элеген соленый кылып коет, а? Помидордун жалбырактарында эмнеси бар? Эмнеси бар? Урук. Жок, жалбырагында. Помидор тергени кирип чыксаңар эмне болуп каласыңар? Жок, жалбырактарында эмне болот балдар? Дагы табабыз. Жыты болобу? Ошону айтыш керек да, жыты болот. Помидор витаминге бай. Балдар мени ар дайым айтпайсыңарбы? Балдар мени ар дайым Жейт. жеп тургула деп. Помидор болсоңор силер